Hamusqa runamasi kunandia noqanchik aska yachayta tarispa kasun watejmanta devoción matutinanchikpa. Kunandia apóstol Pablo yakinenqa kasan sumaqta noqanchik kay pachapi kawsanapaq. Chantapis payqa confesarqa kayta. Chay willayta noqanchik tarispa kasun maychus kasan kay iskay carta Corintio chunka uhniyuq chantapis iskay chiklasqan nina hinata. Walej kanman chikanta saqirillawaychik loko hina parlanayta. Ari, saqirillawaychik noqaqa qankunamanta celosakuni Diospaq celonwan hina. Imaraykuchus uqllatawan parlacherqaykichik kasarakunaykichikpaq Cristuman qankunata pusanaypaq qhari mana chayasqan sipasta hinata. Apóstol Pablo kaypiqa lokoyasarqaya munasqa kuyamasi tukaw munakuyninwan Diospaq evangeliunta predikasarqa mana chayllachu payqa nisarqa saqirillawaychis ahina kanayta porque noqa pusay munaykichik qankunata Diosninchikman imaynata sipas warmi mana qhari riqsisqanta hina qankunaman nispa. Imarayku apóstol Pablo lokoyarqa evangeliuta apaspa porque payqa munasqa kuyamasi manchikorqa Diosninchik tatamanta. ¿Acaso payqa Diosninchik tata maqarqachu uymata ruwarqa apóstol Pablota? Mana, maychus manchikuy Diosninchik tataqa respetay munayninta chantapis evangeliunta. Sumaq chiqanta kawsananpaq apóstol Pabloqa manchikuq karqa Diosninchik tatamanta sumaqta haych'aspa chay chunka mandamientosninta. Chantapis payqa munakorqa Diospaq obranta munaywan kawsarqa. Chay munaytaq rikukorqa imaynata wawqimasinta yanapaq karqa tukuy llaki tiempopi. Chay hinata noqanchispis ruwana tiyan ichari. Por último niwanchik payqa kawsarqa chay misionta. Diospaq kachasqanman hina payqa obraspa karqa kay pachapi. Noqanchispis kanchik Diospaq kachasqan kunan tiempo. Chayman hinataq noqanchispis kawsana tiyan. Chay kimsa cosaswan munasqa kuyamasi Diosninchikqa markaykuwanchik señalta churawanchik kawsayninchikman. Ahinataq kawsana tiyan kay pachapi. A veces Diosninchik evangelion lokoyachiwanchik allin kawsaypaq ichari. Apóstol Pablo celoyuq Diospaq celoyuq qhawawarqanchik sapa uqninchikta. Chay kikinta noqanchik kawsayninchikta haywana tiyan payman. Ama qunqaychu kay yachayta haych'ay sunquyki ukhupi munasqa kuyamasi kayakama kachun.